Арбен Фетаи во Клик Плюс информираше дека по распишувањето на локалните избори немало партиски активности, но разговорите за унифицирање на коалицијата Влен биле интензивни од ноември. Тој нагласи дека една од опциите што се разгледува е избор на председател со ротација. Според Фетаи, изработени се неколку документи кои ги утврдуваат принципите и патот кон унифицирање на Влен. Po shemi në këtë drejtim, unë e thash, për momentin, prej shpalljes së zgjedhjeve lokale, nuk ka patur aktivitete në nivel të partive politike. Njëra nuk e përjashton tjetrën. Mund të jetë një kryesues, një kryetar i zgjedhur me rotacion, apo jo. Kjo është një nga opcionet që diskutohet. Unë natyrisht i kam mbledhur strukturat e mia, koordinator, funksionar, kryesinë e kështu me radhë dhe kemi diskutuar në vazhdimsi zhvillimet në kuadër të koalicionit drejt unifikimit pra të koalicionit Vlen. Në këtë drejtim, dua të them që diskutimet kanë qenë kohë intenzive nga nëntori e kënde, janë hartuar disa dokumente. Во однос на прашањето за лидерската позиција, Фетаи изјави дека откако ќе се договорат останатите предуслови, може да се реши и тоа прашање. Според него секој од лидерите е подобар од другиот. Shifni, këtu është çështja e thash, çështja e konsensualitetit. Për mua, kjo është çështja që duhet të zgjidhet krejt në fund kur ti dakordojmë të gjitha këto premiset tjera që i dakordova. Unë nuk kam preferencë për një model apo tjetrin, është çështje që duhet të dakordohet në tavolinë, mbas dokumenteve. Po cilin do përkrani atëherë, pavarësisht nëse keni preferencë apo jo? Ju do të përkrani. Unë besoj që një model. Secili prej qoftë një lider, qoftë dy ose rotacion. Secili prej katërve, aty është më i mirë se tjetri. Говорејќи за информациите дека постои договор меѓу Меджити и Касами тие двајца да раководат со Влен, Фетаи изјави дека тоа е спин на Дуи, со цел да се направи раздор во коалицијата. Фетаи ги спомена и основните принципи врз кои е формирана Влен и кои според него треба да се следат и понатаму. Меѓу другото, тој изјави дека Влен е изграден врз принципот на еднаквост на 4 субјекти, каде секој има по 1/4 од застапеноста.